ហើយទៅជួយជួបតែពេលក៏បានវិញមកជួបគ្នាមកគាត់តាមពីតនចេញ26នេះហើយទៅជួយថាអត់ទៅប្រឡយខាងវិញខាងបីទៅជំនាន់ទៀតទៅហើយនៅតែប្រកួតមកទៅខាងប្រឡយខាងប្រឡយសូមអបអរសាទរដល់គូប្រកួតទាំងពីរនេះវាដោយសិនចែកកងខាងមិនទៅប្រកួតទាំងឡាយចាត់ទុករកទៅទៅទៅសូមក្រឡេកគ្នាលើកទៅមួយគូបន្តទៀតហើយគូបន្តនេះក៏បានជុំគ្នាទៅទីកើតជុំជាមួយព្រះអង្គគូបបេទូទាំងពីរនេះសុទ្ធតែមានរបៀបទាំងអស់គ្នាមិនតាច់ចិត្តអ្វីទេនៅតាមប្រហែលគ្នាឡើយទេនៅប្រហែលគ្នាឡើយទេយកខ្សែប្រត់ទៅលើឆ្ងាយមកខាងប្រឡយក៏បានលោកសុខិតខ្សែប្រត់ទៅឆ្ងាយមកខាងប្រឡយទូទៅពីខាងខាងជាមកព្រៀបទៅហើយខាងនេះvậy là cầu tiếp lực tới trước nếu ta không ta lại phải tới một thôi đừng có làm bay lên cái cầu tiếp lực tam một lực chết con này thằng mày phải chạy nhá đó cú tí bay các bạn có trình lên cái sao to tiền hải ở thế này rồi một tay cho nó cái tay lại sao to đâm bay rồi sẽ đi qua chân nó tay lạc qua rồi nào lại tới top chết đi nào lại một cái tất nhiên là mình ơi ơi ông Bánh biết nhắc lại thúc đẩy nguyên lòng nguyên luôn tại vì mình sẽ mà tham ăn lại để thế cô thứ buôn có bán chín một phần to tôi tam đòn xe sực giang lời một cơ hội còn bây giờ nó chân tăng lại đi còn tôi lên mình áp áo sao to một đầu cô tí buôn hàng ơi hai phần này sao có thằng bên đây chân lên kia thôi hàng ơi không phần này bấm tay không phần này đội thắng ba lời từ từ rồi rất trước thực hiện bài nhân dân hoặc bài gây cho trò sắp đi qua cây rồi tuyệt vời của cùng tay thật đuôi ra công mình anh ta tam đọc tay tất giang oa trà chúng ta tự đi lâu thay xoay bọt trên một thi nào lại chúng ta tự đi còn nên ta sẵn lăng cái đó mình ta mình chỉ có tí sẵn mặt tập hẹp tì ở tám ca mới tới thì ta thắng lớp thắng tới bây giờ lên tiếp liên nào thắng lớp thắng trong lời thắng lớp thắng trong lời chưa mà có tiếng 5 giờ hôm nay tiếp chúng tôi là băng tầm thả từ hôm nay khi tôi cần lên là tôi liền tăng làm tin mình chân lên rồi thằng này tôi chiều mới lên băng tầm xa tiếp tiếp chủ đây là băng tầm xa tiếp đấy ai chỉ đặt xa tiếp rồi băng thêm mang lên đi thôi thêm tên lên hiếp bên tay như vậy là đội Hoàng Honda sẽ giành chiến thắng đội băng tầm xa đến thời điểm này chúng ta thấy đội Hoàng Honda rất là mạnh vừa qua xây vòng này đến thời điểm này là đội Hoàng Honda đã giành chiến thắng liên tiếp năm nay đội mới mất tay sẽ được tặng lại việc tiếp tục trực tiếp tập này tiếp theo là đội máy cắt Thế Dịnh sẽ gặp đội Trà Ông số mới cuối cùng tiền đấy máy cắt Thế Dịnh chơi cho người lên Trà Ông số mới chúng ta đang là nguyên liên ở bên thân chơi một một sai pro hai
Như vậy là mấy các thế lực đã giành chiến thắng trước đội Trà Long số mới. Trận kế tiếp nữa là trận cuối cùng của vòng đấu. trongประเภทกับบัตรดำลายជាពិធីអន្តរនៅក្នុងបាត់ឆ្លងកាត់រកក្រោយនៅថៃទី2ហើយនៅតែមួយគូទៀតទេយើងនឹងអាចកំណត់ដើម្បីទូកដែលជាគ្នាដើម្បីទទួលយកនៅថ្ងៃស្អែកនេះមួយគូចុងក្រោយមួយគូចុងក្រោយនៅប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅឡើយទេខំឡើងមិនតាន់អាចស្ដាប់ថាទេនៅថ្ងៃស្អែកប្រត់ណាស់ចាប់ប្រវេចាំលើឆាក់មកទីនេះអត់ទេណាអីទៅនេះតែតោះណាជូនតែតោះនេះថាណាbữa phần cơ bị chết mà đi lên មិនប៉ុន្តែតែទាំងឡាយចិត្តទីគ្រប់នឹងសុខទីទៅគូទី1សំចាស្អមជិតទី1នឹងទឹកក៏តែទឹកទៅទឹកខាងលិចរីឯទីនេះមានកោខ្សែទឹកខាងកើតដូច្នេះសុខទឹកទៅទាំងឡាយជិតទីទៅទឹកទៅទៅដើម្បីទទួលការអបអរសាទរវត្តគុំលត់ដោយសម្លឹកស្នូទៅដៃដើម្បីជាស្មារតីពីសកម្មភាពរបស់យើងកំពុងតែមកយ៉ាងលឿនលឿនទៅតាមដងសុខមកតាមខាងខាងទេទៅទៅទៅទៅទៅខាងទេប្រវេអាយយ៉ាខំទៅមកតាមទៅទៅទៅនេះđang là thuốc cuộc vi phạm đường đôi đánh thua cuộc một lần nữa chúng tôi thông báo hai đội thì đến thời điểm này là tổ trọng tài tôi chưa thắng biệt là thắng thua để nữa chúng tôi đang mời hai đội trưởng đến ban tổ chức đại diện được cứ là tập tiếp nhé kèo tên tinh thông một lần nữa sau khi dòng đôi chúng ta kết thúc đề nghị tổ trưởng của hai đội đến ban tổ chức để làm việc. Một là đội chống chợ Trà Long, hai là đội cầu Tiếp Nhật đến ban tổ chức để làm việc. Thời thuê lại đấy, thời thuê đúng rồi. Này các thầy chưa đi với năm chân chân đúng là bà tài thêm lại cho tôi như vậy là 8 đội đua của chúng ta đã kết thúc. Như vậy là chúng ta đã biết rõ ràng là đội
đội vô vòng canh được là công nhận được là 3 đội rồi, là Ten, Hà Đô và đội Đi Xa về đội vòng cát. Còn lại là Xóm Chợ Trà Ông và Cầu Phước Nhật. Mời hai đội trưởng của hai đội chúng ta đến ban tổ chức để làm việc. Và con chơi vôออกซาโตยคลังมวยหรือประกวดตีมวยตอนมาเสด็จติ๊กเซปรอตีมวยให้สัญจรทองเด็กตีมวยหนึ่งสลาเตียนหาโบสอนจ่าทองสลาเตียนหาโบสอนจ่าทองเด็กน้องใส่ตั้งทั้งเล็กเรียสลาเตียนหาโบเด็กน้องใส่ตั้งขนาดกระปุกแต่บอลจะเลี้ยงเตียงยังสั้นแต่ไปตักโซ่สมองหักไปโดยจำนวนระเบิดน้ำเบอร์สมัติพิษลายปืนโดยชนะเซนเตอร์เป็นคนทั้งหลายเลือดไหลออกมาซาโต้ประสบเป็นหัวใจ เรียวเวียนึงปีตูก็ตามอาจารย์นะ เปิดตัวเป็นกระเป๋าเต็มบอลระเบิดยังสมในลายปืนน้ำเบอร์สมัติพิษเลี้ยงในลายปืนบางครั้งก็กระบอกเตะแซ่ปอดได้กระบอกเตะทางกูแล้วกระบอกเตะแซ่ประบาดธรรมดาที่บางสุดนะเป็นแต่ปีนี้เราบัดจวามวยเราลายเตะฟอมชาจะอ้อมเดือดนักเซตตั้งขันสลาเต้นฮาโบเดือดนักเซตตั้งขัดเดือดตั้งปีนี้มันตอนปรังเต้มันตอนปรังออกมีสมัติเทียมเงินน้ำจับปลาให้ตอนเตะกันได้ให้ประยักษ์ไปเทกาเรียบร้อยมาบริเวณมาซาตาด้วยดีให้เจ้าเด็กเดินมาเส้นทางยืนบังคับมันโดนใบบาเต้ดีให้เจ้าเด็กเดินมาเส้นทางยืนบังคับมันโดนใบบาเต้โดยพระไอ้เจ้ามองไปที่สุดแล้วเป็นที่เนี่ยออกที่สมรรถภาพ quyển nha khán giả quyển mình ống quyển พาไปเลยเมื่อตัวเพชรเส้นใจต้องมันเป็นเด็กเกียร์เมื่อเราเบิ้ลเลือดเจ้าไอ้พาไปเลยพาไปเลยเดินมาทางไหน mua cọp kia đó là bàn còn nặng miệng เด็กละมาตานี้ต้องใช่เด็กใส่เต็มเลยมาไปคุยเต็มกันมาเรื่องสลาต้นหาเบงก็จะเป็นการตั้งใจดูไปดูโมทางไรเตี้ยให้ยืนดูตรอยนี่คือมันหายมันโดยนายบาปเตี้ยเต้ไม่ต้องเป็นตัวลายแต่ทุกคนต้องจะถึงไปใจยืนดูจะไปจับดีดูเล็บมันเป็นซ่าเทียบกับมือนั่งยังยากบอลเป็นซ้ายยังยากบอลเป็นซ้ายยังยากกับตุ้งไปกับปากเลยเพื่อในลายเต้ในลายเต้ดูดูนี่เป็นเจ้าหอบอลนะเป็นเจ้าหอบอลนะโดนแซงบอลให้เขาทำให้ได้เจ็บมันเลยเตือนเลยทำให้ขับไปกันมันบอลเต้กระบะสลับทางเต้ไม่ต้องจะเป็นอะไรเจ็บตัวเจ็บมือเจ็บตัวไม่ใช่ถ้ามันไปตัวเจ็บตัวเดี๋ยวจะเจ็บตัดขาดบ้านตัวเจ็บใจจำนะเมื่อเรียกนั่งตำตาปากโดนออซาโตตัวสติเพื่อนเจอเรื่องเงินถ้าไอ้ปลอดนี่เป็นที่เราเอาเบอร์มันบาดเบาแต่เงินตุ๊กคือบานvà trận thứ hai là trận tranh nhất nghiệp giữa Xóm Chợ Trà Ông và gặp Dòng Cát. ไม่ต้องแสดงความตั้งใจจะเป็นบริบทจะตีเราอ่านไม่ใช่เชื่อใจในละครระบายถึงนำไปเตรียมบำรุงยังจะปรามที่ยังติดเซฟรอบที่มือไม่อาจงานกระดาษบ้านขึ้นนึกเกี่ยวไปตามฉบับในเรื่องเราอันชนะหายเป็นต่างเป็นในเรื่องจำนำไปเป็นขึ้นอันที่สมัติเทพนำไปเจอตัวต่างเป็นสิ่งที่จะต่างหลายระบายถึง
មាននៅបាត់ច្បាស់នឹងបានសម័យឬទេនៅក្នុងឱកាសនេះគឺសាឡាតែនជួបជាមួយនឹងបិទកំសាគឺសម្រាប់ណាលេខ3និងលេខ4សាឡាតែនបិទកំសាសាឡាតែនជួបជាមួយបិទកំសាបានមកជាមួយមកយ៉ាងសន្សំហើយដើម្បីចូលចាប់យកទៅជ័យលាភីលេខ3លេខ4ចូលមកទៅយើងស្វាគមន៍លេខ5ហើយគ្នាដល់ហើយទៅល្អទៅណាលេខ5ហើយគ្នាដល់ហើយទៅល្អទៅណាចាប់ប្រឡាយទៅចូលអត់ទៅចាប់ឡាយទៅរត់ណាចាប់ប្រឡាយចាប់អត់ទៅទៅទៅទៅទៅទៅมาพอสาธุแต่เราวิสัชนาการละก็เด้งกันซาตัดเด้งกันเสร็จทั้งหมดด้านเตะเป็นใจจนนะเลสลาเต็มเลสลาเต็มครับดูตัดที่มาพอสาธุคือไปเจริญยันมาสำคัญให้บาปเล็กบุญเล็กบุญวิสัชนาการละก็เรายังทำเป็นเอาพิสมัติประเทศให้บาปเป็นจุดชนะใจอย่างมาดันไปบังหายนกตะเก็บบอกสมัครเจอมาเล่นมาพอซาโต้นไปเจอจุดมาเราเต้นสนุกจนต่างหลายอยู่บ้านแซ่เลยค่ะถึงเลยโต้เป็นผู้ติดชับรำฮูวิเซ่บาดเจ็บซ้ำที่ไรฮูวิเซ่เป็นตัวจำนักพนักเล่นในปีซอดจ่าบาดตัวจมวยในประจักษ์ซอดจ่าบาดตัวจมวยในประจักษ์สัตว์ตุ้งในเป็นในตุ้งลืมการไปชนะกันลองบอกไทยมีประเด็นยังไม่ตามไปที่ชุบเพื่อยังไม่ชนะให้เส้นตัวเสื่อมแล้วก็ชนะอะไรอยู่ดำไปเตะสนาเด็กอบอสาเตะเป็นอาวุธสำคัญในดาบเปลี่ยนตีภูมิดำไปมาไปเจอเรื่องเป็นตึ้งเราก็ต้องไปเจอบังควนจะตัวออกคอนซาโตเราชนะเราก็ต้องไปชนะประเภทในวัดเตะทำประเภทในบางทีบุญเกิดพิเศษมาไปจะเห็นทิ้งช่างคนตั้งใจเป็นไทยเราประหารเกียร์บัปปีเทไอ้ย่าเราประหารเทเจ้าประเวณทำไมทำแบบไอ้ย่าไม่ทายอะไรไปไม่สมาธิอะไรไม่สมาธิไปถ้าเกิดทำไม่ได้จะเป็นอะไรตัวนั้นทำไม่ได้ประเด็นไม่เป็นไรจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องการเมืองที่ก็ใช่แต่ตาข้าเป็นเพื่อนบ้านจะมาต่อเพื่อชาติมาต่อตัวใช้กับอะไรด้วยชอบจ่าจ้างมาต่อตัวใช้เป็นเนี่ยตีเพื่อมาพอสเปนมาติ้งเป็นปีท่านสมาชิกหลังไม่ทำไรท่านจะโดนพัฒนาเป็นแบบน้อยสุดที่ทำตัวในวันก็จะแบบตัวในวันจะจะทำชักลางจะไปโดนอาภรณ์ทั้งหมดđội hạng nhì là đội xóm chợ Trà Ông, đội hạng 3 là đội Bưng Cần Sa, đội giành hạng 4 là đội Sà La Pen Hà Bô.